Minisitiri w'Intebe wa Katari yasabye isi kurera Israel bajeyi. Perezida wa Iran yabwiye abitabiriye iyo nama arababwira ngo nkuko mwabibonye iriya leta nta kindi yumva uretse umuriro. Leta ya Turukiya Erdogan nkuko bisanzwe we yavuze ko iriya leta ari abateroriste. Buriya Sisi wa Misiri ari mu baperezida bavuga rwose bakorana na Israel mu rwego rudashidikanywa. Ariko uyu munsi nawe yatangaje amagambo avuga ko iriya leta igomba guhagarikwa ngo kuko icyo bita Greater Israel umwanzuro bafatana, ariko ibyo ntabwo babigeraho. Ikintu barimo kwibagirwa cyangwa kibakomereye ni ugutandukanya Amerika na Israel. Isi yose igiye kumuteraniraho, yego yarabyiteguye, yari yiteguye ko narasa Katari ko azaba ameze nk'urashe cyangwa uteye ibuye mu muzinga w'inzuki, ariko inzuki zidafite imbori zitarumana. Icyambere Israel ntabwo uzajyana muri UN ngo bayishinje genocide kandi ifite umuntu witwa droit de veto. Ikindi cyose Israel yagikora, izakora invasion, ifata ishaka, yica wishaka, igaruke igihe ishakiye. Israel ni isi cyangwa isi ni Israel. Uyu munsi nkuko tubivuga, nkuko isi yavuguruwe kugeza ubu ngubu, urabona ko isi yose imeze nk'ifashe kuri Israel. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe binyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Ayubu. Yes please. Na mahoro. Yego na mahoro kanijabo. Mwebwe ni binini. Indiyo mbonye ufite ka coffee mbanzi ko bimeze neza. No kubera kavura karimo karagwa. Yego. Ejo twavugaga ko imvura ishobora kutagwa, abandi vuga ko yagwa bitewe n'ubushyuhe. Yego. Ariko na amahirwe menshi cyane. Minisitiri w'Intebe wa Katari yasabye isi kurera Israel bajeyi. Hanyuma tujya no kuganira kuri Israel yemeye ko irimo irashyirwa mu kato n'isi yose. Ayubu. Yego. Reka duhere
kuri minisitiri w'intebe wa Qatar yego ni Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yasabye umuryango mpuzamahanga ku isi kureka gukomeza kurera Israel bajeyi bakayifatira ibihano ku bitero yagabye ku bayobozi ba Hamas idoha muri Qatar. Ntabwo yavuze ngo ku bitero yagabye muri Palestine cyangwa muri Gaza. Hera kuri icyo ngicyo. Minisitiri w'intebe cyangwa ni Emir? Ni minisitiri w'intebe, ntabwo ari Emir wa Qatar. Okay, urakoze cyane. Impamvu nari mbitiranyije nuko na Emir cyangwa Amir wa Qatar yitwa Al-Thani. Yewe yitwa Tami kandi akaba afite nawe yarayoboye organisation umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Kisilamu. Nawe afite amajambo cyangwa icyo yagejeje kuba ari bitabiriye bigendanye na Israel na Qatar birumvikana. Kuba minisitiri w'intebe rero kuba bitabiriye iki? Inama y'umuryango w'ibihugu bya Kisilamu. Organization of Islamic Countries OIC. Yarangije yasoje imirimo yayo ejo idoha. Yego. Ubwo rero premier ministre nkuko mubizi ni wenyine uramutswa guverinoma cyangwa cabinet cyane ko muri kiriya gihugu ndetse ngira ngo nawe ushinzwe ubanye n'amahanga. Ndiko kuvuga ngo niwe chef wa diplomasi ariko akaba numva neza igihugu cye umubano wacyo n'amahanga. Yagize uruhare rukomeye ameze nka Lavrov. Haraba ba ministre ubanye n'amahanga bari ku isi bamaze kuba brand bafite renome mu gifaransa cyangwa amateka babanyabigwi mu bigendanye na diplomasi ku buryo usanga ibubakiyeho cyane ku rwego rw'umwihariko. Kanisha uriya ministri w'ubanye n'amahanga impamvu mutinzeho cyane azi neza ibihe bikomeye birenze n'ibingibi Qatar irimo uyu munsi. Bora ku bantu batabyibuka Qatar ntabwo kuyirasaho umunsi umwe cyangwa ibiri nubwo bye expose ahubwo Israel nkuko twavuze ko ari igihombo kuri diplomasi ya Israel ariko Qatar mu bihe yanyuzemo ntago iki gihe ari cyo gihe gikomeye cyane. Mu minsi ishize ibihugu by'Abarabu byayifatiye ibihano biyifatira ibihano ari ibihugu bibanye uraza kumva impamvu tuzanyemo iyo ngingo. Yego. Biyifatira ibihano ari ibihugu bituye muri Gulf. Okay, biri mu bihugu bya Gulf. Ibyo bihugu no kuvuga ngo harimo Bahrain, harimo Arabia Saudite, harimo Kuwait n'ibindi byose bifashijwe na niyo Israel ntacyo yigeze yitabaraho ahubwo yari ifatiye ibihano n'ibihugu bibanye. Biyifatira igihano cyo mu kirere ko indege zitagombaga kunyura muri ibyo bihugu kandi tuzi neza ko Qatar iri ku mazi. Ni igihugu gifite ubutaka gusa kigabana na Arabia Saudite ahandi hose n'amazi cyangwa ikirere. Turi kumvikana? So bimaze kwifatira ako kato cyari ikintu gikomeye cyane kare nijabo. Ibazo ari uri mu kirwa ibihugu muturanye bikagufatira. Nuvuga ngo babikorimbuye. Qatar yatabawe na Iran. Iran niyo yonyine indege zavaga mu Burayi na Qatar Airways birumvikana neza zigaca mu kirere cya Tehran zikazenguruka zigakora urugendo rurerure cyane zikabona kugera i Doha. Ubwo ni indege. Ubuhinzi nabwo Qatar burabira murimo kubona irimo kuza guhinga muri Afrika icyo gihe yakoze plani y'igihe kirekire ndetse irimo n'uburakari n'ishoramari riremereye cyane rigomba kuvuga ngo ibyayibayeho biramutse byongeye kuba ntibizagireho ingaruka nk'izabayeho. So icyo rero twakwibaza muri iki kiganiro no kuvuga ngo Qatar Prime Minister wayo arimo kwamagana biri yarimo gutabaza ibindi bihugu bitewe n'ibibazo yagize uyu munsi. Twakwibaza ngo niba intambara kuva mu 1948 yahuzaga Israel yahohoteraga abaturage ba Palestine kugeza muri za 50 muri za 90 kugeza igihe intambara y'ubutite yarangiraga hagati y'Uburusiya na Leta Zunze z'Abasoviete urakoze cyane 1991 na kapitalisme. Ibihugu by'Abarabu bikiyariya kuri kapitalisme cyangwa capitaliste nyuma yo kubona ko Uburusiya bumaze gutsindwa uruheno. Uyu munsi Qatar ntabwo yaba yibutse ibitereko yasheshe nkuko bavuga mu Kinyarwanda. Kubera iki? Kubera ko yubatse ingufu z'ubukungu izubakira n'igisirikare izubakira kuri Amerika na Israel. Koko niko kuri nicyo gishyashya twasana berekana hangaha. Niba waramaze kuvanga umutungo ukavanga DNA nabo kuvuga ni nk'amaraso urebye mu rwego rw'ubukungu n'igisirikare. Uyu munsi ikirere cy'Abanyakatari ari Udeida base military base irazwi niyo base cyangwa nibyo birindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ko murasirazuba bwo hagati binini kurusha ibindi mu bihumbi 50 birenga by'abasirikare b'Abanyamerika bari muri kare gace ariko iyo base militaire niyo ikomeye iri muri Qatar.
Katari igisirikare cyayo intwaro na technology nibyo bakura muri Amerika niba atari na Israel ahubwo. Turi kumvikana neza. So, uyu munsi rero kuba minisitiri w'intebe wa Katari yaza agateranya abandi barabo nabo benda kumera hafi nkawe muri urwo rwego rwo kuba badepanda cyangwa bashingiye imibereho yabo technologique n'ubukungu nibigendanye no gutunganya za peteroli n'ibikomokaho bikaba bitunganyizwa n'inganda z'abanyamerika n'ibisirikare buriya bakunda kugenda muri Middle East. Murabizi ko ari inyanja gusa buri gace buri gihugu cyose kiri mu nyanja cyangwa kiri ku nyanja. Nta gihugu na kimwe wasanga kitarimo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No muri UAE ni kiriya kirimo za Dubai na bira bihugu United Arab Emirates z'ubumwe z'Abarabu Emira zose amazi barakubwira ngo hari hariho base yitwa sinzi uriya mwami Queen Elizabeth. Ahandi bakakubwira ngo harimo ngo igisirikare cy'Ubwongereza cyarahafashe kiriya kirwa kugezaho muri no minsi mu ntambara irimo guhuza leta ya Iran n'ibihugu byo mu burengerazuba. Nabo barashaka no gufata n'ikindi kirwa cyitwa Abu Musa Island. Ni island nini cyane barimo kuvuga ko bazaza bakayishyiraho intwaro. Iran yo yamaze nayo gushyiraho igisirikare cyinshi cyane. So ni intwaro n'ibindi bigendanye nk'ibyo bya logistique bya gisirikare. Tuvuga gutya rero tuvuga ngo Katari yego irimo gutaka, irimo irakoresha diplomasi ifite iremereye cyane, ikanakoresha amakosa leta ya Israel yakoze yo gutera igihugu cy'igihuza ikagitera yica abari bagiye mu nama y'ubuhuza kugira ngo bari kure imfungwa zafashwe z'abanya Israel ndetse n'intambara ihagarara hagati ya Hamas na leta ya Israel. Ariko ntabwo biri buyorohere cyane cyane dukurikije uko icyambere Abarabu ubwabo bijya bigaragara ko bagambanirana. Turahera mu ntambara y'ikigobe cya Perse, tunahereje ubundi barimo kurasa Iran yihagazeho izina bihugu byinshi byatizaga indege uko byagenda kose. Muranabyibuka ko Katari yatije ikirere Amerika no mpamvu Iran nayo yashubije yagereye mu kebo Katari ariko ikarasa mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuvuga ngo iyo nzika cyangwa iyo ntimba buri ibigihari nubwo bicaranye na perezida wa Iran ari hariya yanavuza amagambo akomeye cyane ababwira ngo nkuko mwabibonye. Wenda nsubiyemo gatoya nihuse. Perezida wa Iran yabwiye abitabiriye iyo nama arababwira ngo nkuko mwabibonye iriya leta nta kindi yumva uretse umuriro, uretse ibisasu, uretse ko babarasa nange mu kabarasa. Ni fire against fire. Leta ya Turukiya Erdogan nkuko bisanzwe we yavuze ko iriya leta ari abateroriste kuko nawe yari muri iriya nama yavuze ko leta ya Israel ari abateroriste. Ariko aravuga ko ari abateroriste nawe acumbikiye OTAN ari ikicaro cyane. Ariko nubwo acumbikiye OTAN yego iyo urebye imyitwarire ya Turukiya muri OTAN ubona ko ari yamaze kuzama gatotsi. Enfant aimé ni enfant aimé akora iyo nta kibazo ntabwo ugiye kure y'ukuri. Ariko ko ki uwo mwana abajya gukora iki hari arinda tukirwayo akora iki kuvamo bimworoheye yagiyemo bimworoheye yageze mate yashakaga menshi ntabwo abaze nk'uwajyanywe yo matekwa nawe abaze nka hostage. Urakoze cyane gusa nanone tugeze mu kebo wari ugezemo perezida wa Turukiya Erdogan urebye amagambo yakoresheje noneho nayanyuma. Turaza no kugaruka n'ikirimo gutuma Israel irimo kuvuga ko nayo irimo gusoma ibimenyetso. Irabona n'abari basanzwe ari inshuti zayo n'abari basanzwe wenda ari abakomediye bafite uko bayikavaringa. Ariko uyu munsi barimo gukoresha amagambo aremereye cyane aho barimo kuvuga ngo iriya ni leta igeze mu gihe cyo kwiheba, ngo ni leta igomba gufatirwa kugeza naho na leta ya Misiri buriya Sisi wa Misiri ari mu baperezida bavuga rwose bakorana na Israel mu rwego rudashidikanywa. Ariko uyu munsi nawe yatangaje amagambo avuga ko iriya leta igomba guhagarikwa ngo kuko icyo bita Greater Israel wa mupango wa Israel wavugwa ugaragara no wihishe wo kuba yifuza ko yafata hagati ya Efrat urayizi ya migezi ibiri Tigris na Efrat na bibiri irayivugamo cyane na Nile. Israel bavuga ko ifite gahunda yo gufata no kuvuga ngo izafashe Middle East yose kuri map. No kuvuga ngo barabona bo bageze cyo kuvuga bati bya bintu birashoboka. Twajyaga tugira ngo nabya ndi bajya bavuga ngo he came for socialist ngo yisha aba socialiste turicecekera, yica trade unionist nabo turicecekera. Atugezeho basanga nta numwe wo kutuvugira uhari. Iyo mvugo irazwi cyane n'abarabure babonye ko kari nijabo Israel bishoboka koko kakayihayiho kavuzwe mu bintu byinshi kuko ishaka gufata bose igafata za Jordania ikaziherana. Libani yo murabizi ko za Golani yazifashe na za Sinai
aho hose no kuvuga ngo Israel bamwe barabona ko irimo kubototera. Niyo mpamvu zo kubona abasisi barimo kuvuga uko bavuze, ba Erdogan bakavuga uko bavuze. Igihugu nka Malaysia kiza muri Organisation Islamique nacyo kikaba cyavuze amagambo akomeye. Premier Ministre wabo we yavuze ati abaturage bacu bakomeje kutwumva tuvuga ibigambo, dukora za declaration, dukora ibintu bidafite commitment, bidafite ibikorwa bifatika. Ati ahubwo generation cyangwa abazaza bazatugaya, bazabona natwe twaragambaniye amateka. Yavuze ibintu bikomeye cyane perezida wa Malaysia. Nyakubahwa kanisha buri mu bihugu 60 byitabiriye iriya nama. Qatar nyine nk'umuntu wari watewe byagaragaraga ko bari buze kumutabara. Uyu munsi mu mateka wenda bavuze ibintu biremereye, ariko bose nta n'igihugu na kimwe cyavugaga ko bakeneye ibikorwa bifatika. Ese ibyo bikorwa bifatika bakora ni ibi? No kurasa Israel, no kuyifatira mbarigo, no kuyihakato, no kuca akagozi k'abarabu n'ibihugu by'abayisilamu, kuko hariya yavuze ko ari Organisation Internationale des Pays Musulmans cyangwa Islamic League. Haba harimo Gulf countries, harimo bya bihugu twavugaga za Oman, Kuwait, United Arab Emirates n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hakaza na Arab States babandi biyumva ko ari abarabu noneho. Yego. Ari naho hazamo bino byo muri Maghreb, za Algeria, za Morocco n'ibindi na za Tunisia n'ibindi nk'ibyo ngibyo, n'ibihugu by'abarabu proprement bivuga ubwabyo. Hakazamo iyo assemblée yose, harimo na za Iran na bira byo muri Asia, West Asia, zose zikaza zigakora iki. Nuvuga ngo ni itsinda rinini cyane mu by'ukuri. Bashatse gufata umwanzuro runaka ntago wabananira. Ariko tukaba twibaza umwanzuro bafata no kurasa Israel, no kuyifatira ibihano mu rwego rw'ubukungu na diplomasi, dore kumvikana, cyangwa no kuyihakato kanyuma gashoboka, ariko ibyo ntabwo wabigeraho. Ikintu barimo kwibagirwa cyangwa kikomeye kibakomereye ni ugutandukanya Amerika na Israel. Buriya buri wese niko arimo kwibaza. Nta n'ufite isura ya nyayo ya Middle East cyangwa akarere k'uburasirazuba bwo hagati katarimo Amerika, katarimo influence ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho niho hari inshobera mahanga buriya kuri bari abadiplomate bwana Karinija. Bafata amadeni bafite bizagenda gute? Ese ubundi Israel ubukungu yubatse na GDP yayo uyifatiye ibihano byagenda bite? Ese ubundi technology ukoresha ko ari produit y'abayahudi uzabafatira mbarigo bigende bite? No uzaba yifatiye mbarigo. Ese uzafatira ubukungu bw'ibihano mu bukungu Banque Mondiale uzayica hehe na FM ko ari buzasanga bayifite? Ese communication uzayikora ute mu gihe satellite, ICT, artificial intelligence n'ibindi nk'ibyo ngibyo ari bo babigenzura? Uzapfa kurasana na bose byibuze nk'uko Iran yabikoze gipfapfe na gikirakire nk'uko bavuga abanyarwanda. Ni icyo kibazo kiri hariya na agaterera nzamba. Hagataho niba urimo kuvuga ngo Netanyahu yatangaje ko nawe ari tayari. Oye buretse gato. Okay, cyangwa mbeletse gato bibanze bazikibazo. Narekeye aho ngaho rwose. Sawa. Turacyari kuri Minisitiri w'Intebe wa Qatar. Wasabye isi kureka kujenjekera cyangwa kurera Israel bajeye. Yavuze ngo igihe kirageze kugira ngo umuryango mpuzamahanga ureke kurera Israel bajeye, ahubwo utangira ifatira ibihano ku byaha byose imaze gukora, ndetse banayisabe guhagarika intambara muri Gaza imaze guhitana abantu benshi. Uyu Minisitiri w'Intebe ntabwo azi umuryango mpuzamahanga icyo ari cyo. Nge nawe dukunda kuvuga umuryango mpuzamahanga. Uyu ni utawuzi cyangwa ni ibintu byo kujijisha twebwe rubanda? Kujijisha ibintu bibiri uvuzemo n'ibyo nsubizaho. Kutawumenya ntabwo yawuyoberwa, kandi ari Minisitiri w'Intebe w'igihugu rutura nka Qatar. Ntabwo tuvuga mu bunini muri surface ku butaka, turavuga igihugu cy'igihangange gifite GDP ikomeye ihagije muri geopolitique, bafite soft power iremereye cyane Qatar. Ntabwo yabiyoberwa. Hanyuma icya kabiri kujijisha nabyo byakabivuga ko afite inyungu, ahubwo nyine avuga ko ari muri dilemma, ari mu bihe igihe arimo ntagaze igisubizo cyacyo nawe, kubitewe na circumstances zibazengurutse, bitewe n'ibyo bishyizemo kugira ngo batere imbere bakubakira ubukungu bwabo ku cyitwa peteroli, ariko bakanagirana umubano no kunywana n'ibihugu by'Uburayi birimo biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, notably na Israel. No kuvuga ngo uyu munsi wababaza inzira isohoka mu kibazo nabo ntago bayifite Karinijabo. Yego. Yavuze ngo ibintu bituma Israel ikomeza gukora ibi bikorwa nuko uburyo ibihugu bikomeye ku isi n'imiryango mpuzamahanga bitajya bifatira ibihano ku byaha ikora, birimo no kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Perezida wa Turkiya yabyise banditry, nko kubana nka marine. Cyari twavuze mu minsi ishize. Yavuze ngo kira gihugu kimaze
ngo kimaze kuryoherwa no gushyekerwa kwexerisa ubuvayo bwacyo ku bindi bihugu ku buryo hatabigize igikorwa bizakomeza. Sinzi rero mu by'ukuri nta muntu ufite igisubizo cya kiriya kibazo namwe bari bitabiriye iriya nama kereka igihugu kimwe gifite igisubizo wenda kugira ngo tube to be sincere no kuri audience yacu kereka bakoza approche ya Iran. We have nothing to lose. Niyo principe yonyine ishoboka. Fighting as if you don't have anything to lose. Ariko uno ushaka gukipinga amazu meza gazi zawe ntizirasweho ukomeze ugire ngo umuhuza iyo approach izagera igaruka itanga back to zero. Yego. Israel ni isi cyangwa isi ni Israel. Uyu munsi nkuko turivuga nkuko isi yavuguruwe kugeza ubu ngubu urabona ko isi yose imeze nk'ifashe kuri Israel. Ku buryo gutandukanya Israel n'isi turakumvikana neza ntabwo mvuga mu rwego rw'umwuka ndavuga mu rwego bigendanye n'ibintu biri tangible nibigaragara. Yego. No kuvuga ngo Israel cyashoboka ahubwo no kuyibaza ngo urashaka iki tukiguhe utanga amahoro. Kandi bikagaruka mu ijambo Netanyahu yavuze ananje twakunze kuvuga hano cyane avango weak people never make peace. Abantu b'intege nkeya ntibashobora kuba pacifist. Ntibishoboka. Umuntu ufite ingufu niwe ukora amahoro. Iyo utarazigira ushobora guhabwa agace k'amahoro gato yabakugeneye. Netanyahu rero ukomojeho ni nawe bavuze ngo isi iri gushyira Israel mu kato. Reka mbisome sibyo ni mu kiganiro cyabereye Tel Aviv aho isobanuye ko icyo kibazo gishobora kumara imyaka myinshi cyo gushyira Israel mu kato. Yego. Bityo Israel ko ikabisabwa guhindura uburyo bw'ubukungu n'ubw'ingabo. Donc ibintu bibiri ubukungu n'ingabo. Yego. Kugira ngo ibashe kubyihanganira. I quote him. Okay. Ati tugiye kwiyubaka mu buryo bw'imbere mu gihugu tugomba kwagura uruganda rwacu rukora intwaro. Tuzaba nk'Atene ni Sparta icyarimwe. Nta kindi cyo gukora dufite uretse gukora ibyo. Yabivuze mu gihe hari ibihugu byinshi byo mu Burayi ngira ngo nawe urabizi byamaze gushyiraho cyangwa birimo gusesengura uburyo bwo guhagarika kugurisha intwaro muri Israel. Ubufaransa, Espagne, Ubuholandi, Ubutaliyani n'Ubwongereza biri mu bihugu byagiye bihagarika kugurisha intwaro kuri Israel bitewe na two state solution. Yego. Leta z'Ubumwe za Amerika akaba ari ikomeje kumufatanya bikorwa nyine w'imbere muri Israel mu bijyanye n'intwaro nubwo hari igihe cyabayeho Biden agahagarika zina ntwaro ariko Trump abantu barizi ko agarutse yongeye gukomeza kubaha intwaro. Yego. Mu gihugu imbere muri Israel rero hari abantu benshi mu miryango bafite ababo bafungiye muri Gaza. Bamwe mu basirikare n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari kotsa igitutu Netanyahu bamusaba guhagarika kwagura intambara akavuga ko bishyira abashimuswe mu kaga kandi bigasenya isura ya Israel. Ndaguha urugero hari umugabo witwa Yair Lapid ni umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Israel. Yego. Yavuze ngo gushyirwa mu kato samahame. Yego. Ni ingaruka z'imiyoborere mibi ya Netanyahu. Undi witwa Gadi Eisenkot wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Israel yasabye ko habaho impinduka zikomeye avuga ko nta yindi nzira yo gusana igihombo cyatewe n'ubutegetsi buriho bwa Israel bwibagiwe impunzi kandi bugakura Israel ku ruhando mpuzamahanga. Netanyahu aravuga ko ubukungu bwa Israel bugikomeye agashimangira ko isoko ry'imari ryazamutse n'igipimo kizamuka ry'ibiciro muri Israel kikagabanuka. Ayubu Israel gushyirwa mu kato kandi cyangwa urakoze ngira ngo mu minsi mikeya naba naravuzeho ibindi bintu nekereza ko bitari biri controversial to me ni ingingo irimo ndashaka kukumenyesha ko mu bintu bitangaje cyane icyo twita the highest conspiracy nuza kwanaliza ikintu Israel yashakaga itera muri Qatar. Okay, mission statement operation ya dokima bavuga bati operation no kwiteguye ikizageraho ingorane izahura nazo no musaruro tuyiteganyamo. Gutera Qatar isolation, inama, condemnations, imyigaragambyo, terrorist attacks n'ibindi nk'ibi ngibi Israel yari yarabyiteguye. Turikumvikana no kuvuga ngo ibintu mu ngo tushobora kubona birimo kugenda mu mujyo Israel dutekereza mu buryo buri superficial itashakagamo ariko ahubwo birimo biragenda mu yindi angle yiteguye. Birahita biba confirmed n'imvugo ya Netanyahu aho yavuze ngo Israel igiye gufatirwa akato. No ngo arimo kureba the worst case scenario muri analysis igihe cyaba kibikurusha ibindi ni ikihe isi yose igiye kumuteraniraho. Yego yarabyiteguye
yari yiteguye ko narasa Qatar nk'igihugu cy'ikinyamahoro gifite ingufu mu bihugu by'Abarabu n'Abasilamu no ku isi mu rwego muri peacekeeping na peace negotiations na mediation n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ko azaba ameze nk'urashe cyangwa uteye ibuye mu muzinga w'inzuki, ariko inzuki zidafite imbori zitarumana. Yego, turi kumvikana neza. Toothless dog. Urakoze. Inzuki zitarumana niko zimeze kuri Netanyahu, niko abifata. Kubera iki? Nuko ntawe uri buhirahire ngo afate wenda nuclear imutere. Turi kumvikana? Nuko ntawe uri buhirahire muri biriya bihugu ngo akore invasion. Urabona biriya bihugu byose birimo kuvuga, nta na kimwe kigeze kivuga kiti turazana abasirikare abanaba Israel natwe niyongera gukora invasion, cyangwa uyu munsi barimo kuvuga ko arimo gukora ground offensive Gaza. Siko bimeze. Yego, bateye nyine muri Gaza ku butaka. Yego. Kanije barimo kurebera ibintu mu ndorerwamo yindi. Reka nkubaza ikibazo. Ukibona gute? Netanyahu aramutse yaravuganye nabo ba planninga Greater Israel. Okay? Ndabona noneho ukangutse cyane. Niba Netanyahu abo ba planninga rumango ya deep state ariko ya nyuma. Okay? Bishoboke ko na Qatar yabinarimo ifite uyihagarariyemo. Tuzarasa Qatar. Ikintu yari giye kurasira Qatar na uyu munsi nukira mu buryo mu bundi buryo uraza gusanga nta gihari kiri palpable. Ihangana cy'ugusubiza ko iri kurasa Qatar mu rwego rwo kuvuga ngo iri kurasa bari abayobozi ba Hamas. No. Nashaka kubwira ngo twose urakoze ndandemeranya nawe icyagaragaye. Icyo yavuze utuntu twose kurasa Qatar, nshaka kwica umuntu wa Hamas, kurasa Netanyahu, mpamvu nanzanye iyo narrative opposition, abatavuga rumwe n'ubutegetsi na leta ye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Israel indani kubyamagana, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kumwamagana no kwigaragambya. Ibyo byose ubifate ubigire ngo ni utuntu duto cyane tudafite uburemere vis-a-vis ya Greater Israel. Ni bihari. Okay? So noneho rero muri conspiracy tuzarasa mu Barabu, nibarangiza bakondemninge Israel ibe isolated, fully isolated, sibyo? Nakataraza kaze huko ariko kuyisolatinga. Yego, bacecetse condemnation ntabwo ari ubwa mbere byaba bibaye cyane, ariko byari byaravuyeho. Ushobora kuyisolatinga ariko yamara kwigarura Gaza na Palestina bakamendinga ties. Yego, relation zikongera zikabaho, ambasaderi zigafunguka, kandi nta n'igisubizo kibaho kuko ntuzayifatira icyambere Israel ntabwo uzajyana muri UN ngo bayishinje genocide kandi ifite umuntu witwa droit de veto. Turikumvikana neza? Nuvuga ngo icyashoboka cyanyuma no gushinjwa genocide, kandi genocide kugira ngo ibeho cyambere ariko n'ikibazo gikomeye ari nabyo Minisitiri w'Intebe wa Qatar yavugaga. Yego, the so called international community, abantu baje banyihanganira nkunda kubyita ngo the so called ikitwa umuryango mpuzamahanga kiri kwamagana Israel. Umuryango mpuzamahanga ntabwo ari uwo kwamagana, c'est ça, wakaba ifite ibikorwa bifatika. Yego, kandi harimo icya gisirikare. Icya gisirikare kuko iyo gisirikorwa imwe muri mu bamambure mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga avogereye ubusugire bw'umwe mu muryango mpuzamahanga ku buryo bugaragara, hagomba gufatwa ibihano, ariko hakaba hanajyaho n'ibikorwa bya gisirikare byo guhana, sanction militaire zibaho, hakaba amafrappe militaire cyangwa no kudeployinga no kurinda abarimo guhohoterwa. Icyo kintu rero by the way, yego, nabonye ubwato 20 bwahagurutse muri Tunisia. Yego, bugiye kuzibira, reka nze mbikwereke, bugiye kuzibira twaye ibigori niyo zose na bwavugaga ko, reka mbikwereke, ubwato bwavuye muri Tunisia bugiye kuzibira biriya bintu Israel gukora byo kutareka ngo imfashanyo ijye muri Gaza. Ntabwo bishoboka. Nusanga rero urasanga harimo imiti n'amajaketi n'ibindi bintu. Ntabwo bifiteho amakuru, ariko Tunisia ntabwo ishobora gukora ibintu nk'ibyo. N'ubwato bwa Turukiya urabwibuka Israel igeze kurasaho. Hashize nk'amasaha 10 mbonye. Urebe details z'ubwato. Bavuze ngo n'ubwato 20 butwaye abatabazi n'uburenganzira bwa muntu. N'ibyo ngibyo. Bwatangiye urugendo buva muri Tunisia mu rwego rwo guhangana n'igisirikare cya Israel gikomeje gukumira ubutabazi bwo no gukoresha human shield. Ni nko kuvuga ngo tugiye kwitanga tubagakingirizo dufite imiti n'amaraso yo gutabara indembe, baturaseho ne bamara kuturasa tubavuge ko bisha babakwa. Netanyahu yarabarasa amaze kurasa abanyamakuru 200 kare nijabo. Abanyamakuru 200 ni communauté nini cyane barasiwe muri Gaza mu kantu gatoya cyane.
icyo kintu cyo ntacyo kivuze bariya babaterana tiya gazi bakava hariya batanabarashe yanabafungirayo mu mazi. So igikenewe kuri iriya leta ya Israel impamvu turimo kuvugaho ko bishobora kuba ari conspiracy nuko biriya bihugu byakabaye byerekana uburyo bufatika bwo guhangana na leta ya Israel kuri genocide ukimeze nka genocide itaremezwa irimo gukora mu ntara ya Gaza. Icyo ni cyambere bakaba bavuga ati twege igihugu runaka tuzatanga abasirikare tuzatanga amafaranga ya naya duciye ambassade kugeza na n'uyu munsi. Umubano wa leta zunze ubumwe za Amerika ntacyo rahungabanaho na biriya bihugu byo mu Barabu kandi bizwi ko leta zunze ubumwe za Amerika ariyo Israel na Israel ikaba leta zunze ubumwe za Amerika. Nta n'igihugu kirasamoninga kirahamagara ambassade wa leta zunze ubumwe za Amerika byibuze ngo bamuhate ibibazo banaca umubano nawe. Turi kumvikana neza. Yavuga nti ushobora kuba harimo ikimeze nk'ubugambanyi ari ukugira ngo wa mugambi wa Greater Israel ufatwe ushyirwe mu bikorwa hanyuma ibindi nyina amateka y'intambara zabarwe n'uwayitsinze. Nicyo ngicyo. Yego. Bo Israel rero yavuze ko isi yose iri kwishyira mu kato. Ibyo no guplayinga victims card. Ni mu jambo rimwe nicyo bivuze. Gukorera kugira ngo gikomeze urushirwe imbabazi kandi urushaho no na public relations kugira ngo abaturage bayo bayumve nko kudekarara igihe kidasanzwe kwigira umuntu yego uri victime yego ubasha no kugenerating ingufu z'uburakari buvuye muri ibyo ngibyo yego ari nacyo kivuze ngo yashaka gusigarira yonyine bishobora no kuba aricyo yashakaga ahubwo kugira ngo ibyo Israel ishoboye gukora ibishoboka iri yonyine cyane ifite umuntu wo muri NATO wo muri veto droit de veto leta zunze ubumwe za Amerika ikindi cyose Israel yagikora izakora invasion ifata ishaka yica wishaka igaruke igihe ishakiye ariko ibyo tubona ntago biba ari byo ko byakabaye ari byo bariya bamina ba premier ministre bo muri Middle East ko ariho turimo kuvuga muri no mwanya ntago bakabaye baza ngo batahe gusa kuko bamaganye gusa ntabwo ubundi leta yamagana kirazira leta ifata imyanzuro cyane cyane ku bintu bifatika nka biri sensitive yego ya Ayubu reka dusoreza murakoze cyane murakoze reka nshimire n'abari badukurikiye ubwo ibiganiro byacu nakagaruka ariko ntago nabura kubibutsa ko muri Machegalia Vocational Training Center barimo barandika abanyeshuri baziga mu kwezi kwa gatatu bazatangira kwiga mu kwezi kwa gatatu ubwo ni intake mu kwa gatatu izageza mu kwa gatandatu mu kwa 9 biga amezi atandatu muri Machegalia bafite buruse ku banyeshuri bifuza kwiga imyuga itandukanye ni imyuga 6 ijyanye na multimedia ikaba harimo ubwubatsi ubwo multimedia n'ibijyanye no gutunganya amashusho n'amafoto ku buryo ushobora kugura kamera nk'ingi turi gukoresha ariko bikagufasha kuba watunganya amashusho n'amafoto mu buryo uzajya ubigira professionnel noneho ukaba wagira ayo mahirwe yo gushinga studio yawe muri Machegalia birimo icya kabiri ushobora kwiga construction ubwubatsi ukaba wabona akazi ku ishansiye runaka kuko mu Rwanda kubaka biri muri industry irimo irazamuka cyane. Icya gatatu ushobora kuba wakwiga gutunganya ibisatsi muri salon de coiffure n'inzara ndetse n'ibijyanye no gutunganya ubwiza. Ikindi muri Machegalia bigisha kudoda ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ni imyuga myiza waba warize kaminuza ukayirangiza ukaba uri hanze nta kazi ufite nibyo waba warize tronco mukayirangiza ukaba uri hanze nta kazi ufite cyangwa segonderi baragufasha kwiga imyuga itandukanye kugira ngo bashe kwibeshaho nawe ni ibintu byoroshye cyane. Muri Machegalia ikiza cyaho nta mafaranga minervari wishyura yego ni bourse itangwa na Machegalia Fondation. Ubwo rero ikiza nuko abantu bajyaga bavuga ngo minervari ishobora kuba yangora ibintu nk'ibyo ngibyo oya aho biroroshye no kugenda ugatanga amafaranga yo kuba mu kigo yego wamara kuba mu kigo ukajya wishyura amafaranga yo kurya nibo bamo ukarya mu gitondo saa 6 n'imugoroba nibo gutaha nabwo bakakugabanyiriza ukarya saa 6 ugataha ku mugoroba ukarya mu rugo no mu gitondo. Ni muhamagare kuri 0791 31 41 mwiyandikishe kuko intake y'ukwezi kwa 9 yo yararangiye kandi banatangiye kwiga. Ayubu wakoze cyane. Murakoze cyane Kanijabo.